kaneka festival ke jompi lada film tre sitom bandai kendu bengkarpat bat ka dorbar senang jompi bat kaneka tahun dorbar kamut kin omla abang pi deita kadau tre sitom jongka MC bat baro kapoy hangane kasih kolong kabasa jingkan mau ba dei kajingkit kli ka responsibility bisim na barok kalian piala bononra ya kaneka Carnival Fest kebat pelong kebat sedang pada kasih kebenkut hawar pukundai si pelai. Kumpani ka program kebat pelong ka julok ina ka pos sekpon kadai na kata ka jingentoy jong ka imlang salang ka jongi. Mese ki school babun ki school hangini kita ki jongi kidai ki school private. Di ka funding kimyo na ka government kimyo funding na kinu ki benta. Di kadai tangkan ni kalat ban penmi nani ban penmi bisa na kamenta kinong ikai ban nakajingkan kam jong ka school ki pro kawai. Di kadai kam dai bakalok tang hakini sige bubun ki benta kinong kendong hamtam ki dai kini ki program ki baju kerja di school ki jongi. Mo nama babun lagi kena jongi kimlong kimna mo ban school ki school ki balik asia sasor sige kini kidai gila kelenti ban kentil ya ki kena jungi gimana kita yang kendok lengba kajing dan jong kini di school ban ai kajing nang di start ya kikun ki jongi kikun samla ki jongi di balik si apa ya si kin sala banyak compete ban kiwai ban di school di ba si di balik nang kakak di balik adam si kisah sulong lu